zan hi ni kho in chirang club a mi pi asang a sim in ki phinna ananei uvin hi hi chi ki phinna hi ko truk thlang Western Hills Range mun a ko kite designated kem ki sa ading to gun dodal na a hi akiti hi chi ki phinna hi local leaders civil society organization le khu mi pi ho zaw na a ki bol a hin mi pi ki phin hon hitabang mun a kem sa ading to gon hin gam sunga hinding dan ha sat na alhang mi pi ho security tha asam sa chule lungmun na api thang sunga loading a hi ati ki phinna hi buina imacha lovin aki chaijin iti hama adiman u het pi a hi lowale ki phinna kho si che ding tin thulu mu a hin chule security personnel ho jong buina a ha su na loading in solut be a hi akiti Tuesday ni kho jingka langchun Mandalay region Mogoki town mun chu junta in attack ana ball in hewachun milham li in thina ato in chule mi ku akisu kha in a hi tin town sung control Taang National Liberation Army TNLA akon thulut ki mu chun asei na hi hichi ki bulhu na a report ki mu chun 500 IB bomb thumle 2250 IB bomb te ni chu bus terminal le wars munho a anatha uvin hito ki hlon chun in som legi ana sepsi in a hi chule hichi masanga mi ki bomb na a ruby mining achun milham thum chaong ni zaw na in thina ato in mi som lakhat na ki tong kha in a hi ati Tribal Naga Body FNCC in Indefinite Ban State Foothills CCA ako chu thaong ding in Manipur government in tipna anei tin police akon thulut ki muchun asei na hi police on asei be na over July 28 ni ho in senior police officer of police headquarters le Foothills Naga Coordination Committee lam kai ho to thil dan ha asat na ho sei khom na ananei uvin a hi ati Committee in Indefinite Ban State Foothills CCA ako lo na ji chu a hi le ku ki mi pi ten phalna lowa kangpu pi le charachanpur kizot matna lampi siamding to gon anei ji u chule naga te ancestor land a lampi min khalo hial ji le ku ki thingnoi ho designated kem sa ding to gon ho deilo ji a ki bol a hi dan ata lang ki ni na hi hichiban ki bol hi ni khu som la khat a hingtan hi to ki hlon chun ku ki te chi le wa le ki zot matna ha ta in atong kha in a hi ati police on asei na uwa hichiban ki ko lo na ji ki chi ta in mu chi na hin committee lam kai ho ngi na aji ho phate cha a gel kho na thei pe na vet swiding in het sa na aboli na hi police on asei be win mi pi ho ngi na le gam sunga chamle lungmon a thei na ding in committee in indefinite ban a ko chu a tha ong ding chule hichi buina chungchang hi ki thungai ta a ki ho to a su thlap ding in tipna ananei na hi US President Donald Trump le Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu in aseil hon na achun Hamas to ceasefire nei ding to gon hi subei hi sa ding a hi ati amanin ase be hlon na achun Hamas in hichi kinup tu na hi adeilo dan asein chule thinum u a hi tin Trump in asei na hi chule ase be na achun Hamas terrorist lam kai ho hi holdo ading a hi atin Netanyahu in asei na achun Israel in Hamas to ceasefire ki nei hi jongle lampi chomkhat ki ngai tu a to gon ki mol so tho ding chule Hamas on amanu hostage josi jong Gaza a ki pat damsiala a in munchi ki puilhung ding a hi ati India Meteorological Department IMD in tu su a bol na achun
North East state ni za nam khana gu hazu ding in het sa na a hin nei na hi hi chi gu hazu na ding a li sa jaw state ho chu a hi le Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram le Tripura ho a hi win a hi ati Indian Army hon thu su a bol na over terrorist Hasim Musa allies Sukeiman ama pa hi Pahalgam attack na a mastermind a hin report na kun ki mu be chun a sei na a Musa hi Pakistan Special Army Group Commando chomkhat zowa Lashkar-e-Taiba zaw chule 2023 kuma India hung piam lut a hi ati Musa le terrorist mi ni chu zan hi ni kho in Indian Army hon Operation Mahadev a bol na over Jammu and Kashmir a anaka bli tawin a hi tin te so chun akimu na hi tu ni kho chun MA Meitei Alliance in Government of Manipur Ajay Kumar Bhala koma Government of India GOI le KNO chule UPF ke ka suspension of operation so chu renew a hi lo le support a bol lo diu win le kha thot an bol taw win a hi